Hlala lapha mnumzana Manigama. Ulungani Ndebele igama. Yebo Ndebele, namhlanje kuvule ukuthi likhaya namabizweni ukuthi akhona amagama yenu ku-voters roll njana kuvule namhlanje li-inspect. Usukwenzile yini? Hayi mina anga-inspect kodwa encourage abantu ukuthi bahambe baye inspector ngoba mina ngihlala ngichecka vele efonini ngiyayazi i-method yakhona. So ngihlala ngizichecka ngizibone ukuthi right party ngizahamba ngiyechecka ukuze ngibone physically ngoba sometimes engxenyile kuzeni ifoni ngantshela manga, so I will make sure ukuthi ngihamba ngekhangela physically. Ukuliphi ibandla njalo ufuna uncintisana wena? Ya mina ngubandla le Citizens Coalition for Change. Aspire ukuthi ngibe ngu-council we-Ward 23. Ward 23 kanje hlazelo bani uNkulumane? uNkulumane, yes. Kodwa nxa ukhangela abantu bazaphuma yini njalo babapopota ukuthi amagama ethu asiwabona amabizelo mhla wevoti, ubona abantu bazaphuma bayikhangela amagama? Abantu bazaphuma kodwa nxa bengasaphumanga kungumlando wethu ukuthi sibenze baphume bayebona ngoba thina njengathi ama-politicians, I think it is our role ukuthi khona simake sure ukuthi khona siyabakhuthaza. So into esiyenzayo vele kade ukuthi khona simake sure ukuthi siyakhuthaza abantu bahambe baye-check amabizo ngoba still silokhu siku-process yona leyo ukuthi siye-registisa abantu labangaka-registi sihambe siba-registi ukuvota. Lokho kuvuliwe? Ya kade uyakwanisa ukuya-register uhamba kwa ama-ofisini ezekhe? Ema-ofisini ezekhe.